Kif tistgħu taraw it-traffiku fl-inħawi ta' San Pawl il-Baħar kollu iġġamjat. Nies li tkellmu magħna qalulna li jagħmlu sija u nofs u aktar jistennew f'dan it-traffiku u ma setgħux isibu toroq alternattivi minn fejn joħorġu minn hawnhekk minn San Pawl il-Baħar. Hemm dismanagement fit-toroq. Sija u nofs inna ġej minn Taslima. I've been here since 9:45 this morning from up here at Kennedy Grove. It's just ridiculous. You can't move. I don't know what's going on. Is-sajns hopeless hawnhekk is-sajns. Speċjalment fit-toroq, is-sajn ikun wara li tgħaddi triq. Bis-sitta ta' filgħodu. Mhux biex qed tidellek mortu ġejt għamilt qadja hawnhekk lejn il-papri u ġejt. Illi ħallejt il-karozza hemmhekk u mort bil-mixi. Mhux bil-ċajtet ngħidlek bl-ikbar serjetà. Qed isiru xogħlijiet u naħseb jistgħu koordinat daqsxejn aħjar. Jiena ġejjin ara kważi 3 kwarti. Palissa mhux qiegħdin tajjeb u żgur għax kieku mhux qegħdin hawn, kieku qegħdin tajjeb kieku ngħaddu mal-ewwel.